Na hian one lot kan trade nifty. Open interest ahead PCR data tang chuan bullish le ta khop me nifty trend po 5 minute chart chuan bullish khop me a pattern a hian chuanin call option kan le a 17,300 call option kan le one lot chi kan le sia market markan an te kan ni chuan hi breakout chuan 140 verin kan shal thei tur ngai la in clear ho teng
khan stop loss in kan exit leta la chawza ma se stop loss on trigger ta zariat chigan profit te sham ne